Chancellor lo Soroti Catholic Diocese, Father Wasiwasi Gonzaga Ongereny, Ngesie Balebe, Ekoto kina pugana lomuna itija mashona ike, luemuna rete adama keda bracho. Government should embark, these councillors are able to give psychosocial support to some of these brothers and sisters of ours who have become victims. The government should be able to train more councillors. Secondly, I say that government should also increase the training of clinical psychologists. We need more of clinical psychologists than psychiatrists. We need them for medicine, yes, but we need clinical psychologists to help. Government should put in place stringent laws and constant education of people, sensitization of the people like we are doing now. Mea lo Sorote City East Polo Mer, Ngesieli pengareno neloa ichu, alomun kedai programs lui topoleta teker, kai tiji ponesholu mamwe upanara, kede pitenelo iteso. Aichore tadeka na Paul, de Ejae teke na ichu, na teke na iteso, aibunga tengin, ara arionge to kolo iteso. Balemari, dato mapaka na, nesina Ekoto kesa roku na disikiro kereno ejouka. Otomonono shoichi lwe jasi kera kero no ipitene no ejoka no yangata tekena iteso ngari konye papa mor Paul Sande molo tungesie balebe ebeti kwana ya piesike Isiketik na polo katekerin alomuno worolo aitija mashona ike luwe munareta dam Ejae agemo dijono sile pepe esoma na nisi kanona nilebe ngeno na ditiji akron keke no alomasi atulio na didina anilebe duga kanisa ko wakakro de polko kanisa du atakerini akro lugere jone ko re wa ekawria ajene to eponele jana tele igo ipo patile gas igo na melo senede igo anilebe ibune dona de chake no ya anilebe Anthony Esenwe member lo irabe to boy kinite buku kaplebio oraida bobolo boy kinite pejonono lo angosibi eminisa lo akronu koteso Dr. Clement Kenneth Ongalo ngesieli pauria karauna jena nutuna joka neja idweke Akoto ai di peso kira Apugan na jenebe ijo papatumuna irajo ngaren amuno kera gogo no Uganda ilipitse su apala ai prosoma iboro be muna kana tsaja epera Apugan le mu Ikisila luisini kete oni ai prosoma drugs konya pedor nai tananga ai prosoma drugs Ejae kedeso Kanuka TV East Abraham Lapu Koibuga Soroti.